Межа з Украиной, агрогородок Дивин. Тут режимная зона, а значит контроль, установленный пограничный пост. Трапить у приграничья зараз можно только по пашпорте. Так перемещается сельгостэхника, местные жихары и туристы. До нового введения ставятся по-разному. Мы уже привыкли. Ну это правильно, потому что порядок. Чужие люди не проникнут на территорию нашу. Поэтому, конечно, это хорошо. А если паспорт, допустим, отдал куда-то, или еще что я не могу сюда въехать в пограничную зону? То есть, немного неудобно. На мяжы з Украінай у літаральным сэнсе наводзяць парадак, вядзецца дэмаркацыя і ўмацаванне. Доўгі час паблізу Дивина зараблялі кантрабандысты, перакідалі цэлыя парты нелегальных грузаў. 9 гадоў таму тут з'явілася мабільная застава. Сёння гэта паўнавартаснае падраздзяленне пінскага пагранатрада, дзе ахова дзяржаўных межаў вядзецца з дапамогай сучасных тэхналогій. Яшчэ год таму на гэтым месцы быў проста лес. Сёння тут усталяваны сучасны сігналізацыйны комплекс, які рэагуе на рух. І відэаназіранне працуе ў рэжыме онлайн і днём і ноччу ў любое надвор'е. На ўзбраенні пагранічнікаў і грузавы аўтамабіль аператыўнага прызначэння «Волат», які распрацавалі беларускія канструктары. Машына манеўраная з незалежнай подвеской і поўным прывадам. Праедзе по любым бездорожжям. Машина может пройти брод до 2 метров, поле, песок. И сзади люди, которые пассажиры, сидят. Они даже не почувствуют, что что-то не то, где-то машина не по ровной поверхности поехала. Как по асфальту едет. Для несения службы тут есть усё необходное: кухня, спортзалы, навучальные классы и дежурная часть. Для особого складу побудованы 16-кватэрны дом. Сем'і цяпер рыхтуюцца до новоселья. Сярод шчасліўчыкаў кінолог Дмитрий Моисеевич у пары з чацвераногім памочнікам працуе 10 год. Аўчарка Раф, лепшы сабака ў пінскім атрадзе, вывеў на след дзясяткаў парушальнікаў і нелегальных мігрантаў. Никакие технологии не могут заменить собаку. То есть он на большом расстоянии может услышать в темноте нарушителя, задержать, если где-то ты не можешь догнать. Вот. И если надо, пустить собаку можно по запаху следу и найти нарушителя. На участку заставы створана і добраахвотная дружына з мясцовых жыхароў. Яны вочы і вушы пагранічнікаў. Ужо з пачатку года супрацоўнікі падраздзялення затрымалі 47 парушальнікаў. У іх ліку і нелегальные мигранты. Только в июле текущего года на участке пограничной заставы Дивин пресечена попытка организации канала нелегальной миграции. Задержано 3 организаторов, которые в настоящее время содержатся в изоляторе временного содержания. В отношении их возбуждено уголовное дело. Задержаны граждане Пакистана и Бангладеш, которые искали лучшие условия жизни в странах Западной Европы. Сучасная застава сур'ёзны заслон парушальнікам межаў. Спецыялісты адзначаюць, выпадкі з кантрабандай на памежжы скараціліся ў разы.